Insellem lilek Liża u lit-telespettaturi kollha ta' Net Television li nsabu issa fil-lokalità ta' Ħattart fejn hawnhekk qed isiru żewġ votazzjonijiet kemm referendum dwar il-kaċċa fir-rebbija kif ukoll dwar il-kunsilli lokali. Tebna tuħarsa lejn l-andament tal-votazzjoni kif tidher fl-isfond huwa wieħed mexxej però sassatejta wara nofsinhar f'dawk li huma kunsilli lokali votaw 31% tal-votanti reġistrati kif ukoll fir-referendum bħala 7 distrett ivvotaw 34%. F'dawk li huma kandidati għall-elezzjonijiet lokali nsibu 9 għall-Partit Nazzjonalista li huma Marisa Abela, Remigio Bartolo, Stefan Cordina, John De Bono, Alex Mangion, Herbert Messina Ferrante, Martin Musumeci, Connie Scerri kif ukoll Marco Spiteri. Insibu wkoll 4 kandidati għall-Partit Laburista li huma Raymond Azzopardi, John P. Bonnici, Etienne Borg Ferranti u kif ukoll Alfred Zamit. Kandidat ukoll għall-Alternattiva Demokratika li huwa Ralf Kassar u ieħor indipendenti, Brady Parnis. Għalissa dak kollox mill-lokalità ta' Ħattart il-linja lura fl-istudio.